Magsyukur kaputsara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami, tukbal ko impagsukur muna pa Allah subhanahu wa ta'ala, serta demikian kaniyong amin timutundan kamu sin pakarajaan na to ini, karena daing ha iyan kamu timutundan may nang parasawaban makaka kami bahagi daing ha mga karayawan sin pagpasampay sin amanat sin Allahu subhanahu wa ta'ala, sarta may nang nato inikatan puunan amuin dahon nato pahadarat sintuhan nato Rabbul Alamin insyaallahu subhanahu wa ta'ala. Manjari waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala impangadian singkitan niyo amunain kakukuyakan sin tiap-tiap hambuk deng kato tanyo nag bulok binasa himinang simpardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin lando makuyag langka dumamag bay matay ban sin Allah subhanahu wa ta'ala ini labiin kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala makapagbay matay bansin ipon niya malasa kaniya. Iban sin lawan niya ramikyan hisiyo-siyo in maliso dumamaghamatungan pa Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana labiin liso sin Allah subhanahu wa ta'ala maghamatungan iban sinsiya. Nasa yan, in mga inikatan, subay na to. In inikatan, takamahunda hindi pakita halaw man sing gumiini, salukay aon pakabuhi sing kita dirihil sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In paghamatungan iban sin Allahu subhanahu wa ta'ala, di jumaturi halaw man sing gumini, subay sadya siya maaun in amoy in kalilisuan si manusia kataan way maliso kanya wat malaingkan kataan manusia. Bita doon ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat dengan Ubadah bin Samit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ah. Qalat Aisyah aw ba'du azwajihi inna lanakrahul maut. قال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته
falaysa syai'un akrahu ilayhi mimma amamahu kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ah. Bita dun ini sinambuk sahaba hi Ubadah bin Samit daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam biyay niya hisiw-siw in makuyag duma magbay mata iban sin Allahu subhanahu wa ta'ala lawi in kuyag sin Allahu ta'ala magbay mata iban siya. Iban lang niya hisiw-siw in maliso duma magbay mata iban sin Allahu subhanahu wa ta'ala lawi in liso sin Allahu subhanahu wa ta'ala duma magbay mata iban siya. Doon ay ninamong Aisha radhiyallahu ta'ala anha at awalaw niya kaibanan din ang mga kaasawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan inna lanakrahul maut. In kami law nga ya Rasulullah maliso kami sing kamatay. Hati niya maliso misan magdungog ayaw pakasumabot kaniya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa dhak bukun law niya bihayad tu imma patut bukun bihad tim pangannalon si manusia lawi-lawi na mga sila bariman walakinnal mu'mina idha hadarahul maut bushira biridwanillahi wa karamatihi. Karena alam niya ingkaunan si mu'min apabila siya dumatong na kaniya in kamatay papagkugkuyakon siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala karena donhan kakitaan niya na in rida kaniya sin Allahu subhanahu wa ta'ala iwan singkatan biya diin in biya mga tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Hati niya in Tuhan na to Rabbul Alamin kita na to iban kiya na naman na to bang biya din siya magayupot kato taniyo hanganin kita ipon niya in katan kulang kabus siya im magdirihil kato taniyo di halaw man singgumi ini iban in katantan wayrong kulang. Bukon sa jukupan buat malaingkan balawi-lawihan. Karena iyari katan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala katan hamanu siya. Sibo da Islam iban sin kafir halaw man singgumi. Sasangdan sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyita doon ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam falaysa syai'un ahabba ilayhi mimma amamahu. Laong niya in mu'min apabila mapatay na wayroon kaugan niya hawak to kita niya naronhan in piya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala bang siya mapatay na roon hayan iwan kananaman niya na inrida sin Allah subhanahu wa ta'ala hipakita na kaniyain narka niya sumagawa lang niya in ikaw wala kau limawag sindan matukmon panarka mo na iyari lang niya insulga mo amin piyagtuyuan mo piyagbulok binasahan mo doon hayaon kakitaan niya na inlukal niya halawon sin surga. Nahasababiyad tulong niya, wayroon na hawak tuyaon, kaugan niya makaliuring singkita niya yaon haunahan niya. Amin mabaya na siya magbay mataiban sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Doon hayaon lawi in kuyag sin Allahu subhanahu wa ta'ala makapagbay mataiban siya. Damikyan lang niya pong nalto di sabing kafir.
apabila rumatong nakaniyain amin kamatay niya na para tungon day sab kaniya impagkugkuyag niya doon hawak tuyan sin amin siksa daing ha Allah subhanahu wa ta'ala iwan simulka niya. May tayong biyayta dooning kafir papagkugkuyakon. Sabab doon hayan uno-uno hinang simano siya halawon sing gumiini. Bang siya nagkugkuyag halawon sing gumiini himinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inagisintuhan na to Rabbul Alamin kaniya. Pabashirhum bi'adabin alim. Napapagkugkuyagan niyo na siya yan sinsiksa sabi-sabi sa ridto haadlaw kana-kanalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pabashirhum bi'adabin alim. Nalaw niya, papagkugkuyagan niya na siya sin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan simulka niya ridto haadlaw akhirat. Doon hayaon palay sa sayon akraha ilayhi mimma amama. Kakitaan niya na, ipakita mo na kanya insulga niya. Laong niya, amo na sa ini, insulga mo bang mapamuhon siyuko kay mo sin Allahu Ta'ala. Sa sumagawa wala kau himinang sindahan hikasud mo mon palawm niya. Inhinang mo, amo insulang kaniya, nahasabab yadto ayari insuko mo. Amin hipakita na kaniya insuko niya halawm sinapinarka jahannam. Amin piyagtuyuan niya, piyagbulok binasahan niya rin di halawman sing gumiinihinang ingkatan sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan karukakalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin piyuspusan niya, piyagbulok binasahan di halawman sing gumiini. Hasabab yan, doon hayan na kakitaan niya na indukal kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan, di natuod siya maghamatungan iban mag-inibay matayban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na intuhan Rabbul Alamin, di mabaya magbay matayban siya. Amo yan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Nahasabab ito, in pamaham si mga sila, biyayta di hadis ini asawasin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot ingan si Aisha. Iban damikyan doon haon lang niya nag-shock-in, amuin, nagriwayat sin hadis, nasabot doon at tawalang niya mga kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biyaytaan sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon amo yadto sabab bang masabot in kamatay doon hayan sa laggo kalabiyahan sinhambuok Muslim amoy nagdaran nagsasabot sing kamatay mahita. Sabab mga katawtay manghuran imbar iman pa Allah subhanahu wa ta'ala na in sila di mabuga sin kamatay. In mu'min mabuga hadya sila sin kamatay. Pasalan sin amuin mabaya sila magpataod sin amal nila riha babaw sing gumiini. Bukon liso nila sing kamatay wat di sila mabaya mapatay. Makuyag sila mapatay sabab amurain kamatay mahinang sabab. Ikatampan sing pagbay mata nila iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in kabunalan niya mga katawtay manghuran na agama Islam. Hasabab yan, Rasul sallallahu alaihi wasallam in amuin nanawag-tawag kato taniukatan bangsa muslimin umat niya. Riwayat din kan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru dhikra hadhimil ladzat yani al-maut
Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panawag-tawag kato taniyo. Patauran niyo impagsabot. Patauran niyo impagsabot. Patauran niyo impagsabot sin mamumugto isin. Amuin kakaya-kayaan kalalanawan lang ta di halaw man sing gumiini. Mamumugto sin pagkasilasa. Mamumugto sin parsugpatan sin hambuk pahambuk. Labi-labi na tuod in parsugpatan sin jasad iban sin nyawalihan sin manusia. Maabutin waktu yan bugtuon na roon amin mabutas na sila karua. Inyan yadto na biyayta kato tanyo in hadis mahaba. Bukon bihad tulaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam malisok kamu sing kamatay. Sabab lang niya in bariman bang siya mapatay na dumatong kanya in kakuyakan. Sa tabaitaan siya si mga malaikat doonhan, hawak tubog tuon na in manahot niya. Laong sin malaikat doon na wala takhafu wala tahzanu. Ayaw kamu mabuka. Wayron kamukaan niyo. Insusungon niyo katan, kakukuyakan. Sabab bakon kamurunhan sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan bal kalaan tutong basan deng hatuhan na to Rabbul Alamin. Asabab yan kalupahan na simbar iman. In kauuhan niya hababaw sing gumi. Yaon ni maalup-alup in aso kampung niya kanya hawak to yaon. Di na siya umasip bang unuing kabtangan si mga yaon katantan. Sabab kita niya na in labi mahal ka kanya roon iya atod-atod niya haunahan niya. Ayaw ka mo mabuka. Ayaw ka lang niya mabuka lang si malaikat. Iban ayaw ka masusasin hikabin mo rin mga kampung kaluarga kalasahan mo. Sababin mga sila yan na bang nila yan iaayupot da impangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Mabiya da kay mo insusungon nila. Amuin wayroon kabukaan nila. Sarta doon hayan way kasusahan nila. Sabab inhikabin nila. Doon hayan, iya parulira sin Allah subhanahu wa ta'ala, di na sila mabunsak, di halaw man sing gumiini. Amo yadto, hasabab yadto ay roon na kabayaan nila, atawa kabayaan sin mu'min doon hayan buat malainkan amuin, magbay mata na iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin di aunin yadto bang di mabutas in jasad iban sinyawa ang pamakapagbay mata iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan subay sadya in hinangon sing kita amuin patauron in pagsabot sing kamatay. Kana in pagsabot sing kamatay in ini bukon inilaw ta batlupas atawa tatangkisan gaman inyaon mumuhuton sinambok manusia karena impagyanon lang niya pagsabot sing kamatay inyan bistahon kato tanyo karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala rihilan tungbas iban sin kalabiyahan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yadto mga katawtay manghuran haagama Islam na in mga ini subay na to pagbulok binasahan dayaw ning ginhawabaran na to doon hayan sabab naway roon mano siya agon halaw man sing guminim bukon di mabaya tumayma sin kamatay. In mga sila
amoy in simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sing gumini na in sila maliso sila magdungog sing kamatay. Sarta doon hayaon bangaon dapat ing kabayaan nila rin na sila mapatay. Naim mga sila yaon maaon haantara nila im pagkalo. Hati niya magkalo in baran niya iwan simbaran niya haadlaw kana. Pasalansin yaon amuin susungon nila. Bang nila rin mahatul marayaw rin di halaw man singgumini. Tanto in katantan pakaradyaan nila lupas. Iwan in katan pakaradyaan nila sumampay pakalugian kata. Naim mga sila, amindaran nagtatawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mataod in pagsabot nila sing kamatay. Karena in amin laum sin bijantong nila yaon, ipo sin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hipo sin amuin pag hulat-hulat patuhan na to Rabbul Alamin. Sin susungon hasabab yadto piyupos-pos nila inkahiyari nila. Magtawbat sin tawbat amuin jukup-jukupan wayroon kulang. Nain yan laong sin mga magbibisara dahil nga mga ulama kalukalulong niya aon dahil nga mga doon haon di sila mabaya mapatay. Karena aon sabab niya adakala in sumud palaon sin pangannal nila hangkan sila limiso sing kamatay. Karena aon pakabayaan nila mapajato pakinhawabaran nila mapataod nila in ang malibadat nila. Nain pagyanon doon hay niliso nila ini ma'dzur laong niya in amin liso nila sing kamatay. Hati niya runhan aon biya mga mawista udur bukon sila maliso sing kamatay sa sumagawa bista nila in ginhawabaran nila aon padusa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mabaya sila maig inyad to katan lumano sila bang maabot na in waktu amoy in yati niya mag-alop iban sintuhan Rabbul Alamin sawasa na in ambal ibadat nila patuhan Rabbul Alamin. Karena doon hayan laong si mga sila ulama la yadkhulu bihada tahta qawlihi sallallahu alaihi wasallam man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Habihay ni imbutang niya di makasud in mga silayad to halaw man sin hadis beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiu-siu in maliso dumamagbay mata pa Allah subhanahu wa ta'ala na lawiin liso sin Allah ta'ala rumamagbay mata kanila. At niya in mga sila amin nagtatawbat daran pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon siya nakasud ha amin tumpukan ini. Karena in sila hangkan sila maliso sabab hapana naman nila kulang pa'y namal ibadat nila. Iban aun pa bibista nila dusa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala mabaya sila lanuan na aing ginhawabaran nila. Ang parang din mga sila al-arif hati niya amin maingat magtuhan. Iuurol nila madtuway roon. Litas sinamin amal ibadat nila wat malengkan piyagtutuyuan nila piyaamo. Piyakukugdan. Iwan in sila. Di sila magpamaruba janji. Tiap-tiap tumawag kanila in waktu. Tiuhila sin Allahu Ta'ala. Amin maun haantara nila in pag parsugpatan iwan sintuhan Rabbul Alamin doon halima waktu yan
yaon sila makauna paraing hakatan manusia tumabo maun pabay sin Allah subhanahu wa ta'ala asupaya siya in makauna bistahon daing hakatan simud palaon si masjid. Amo yan. Amo na yung pag-ianon al-arif. Amo yung nakaingat sim pagtuhan matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab ito. Yung mga sila ini, laong niya roon hayaon, amuin malamma yung pagdatong sing kamatay kanila. Doon hayan. Karena doon hayan, laong niya, yung mga sila ini, lando tuod sila maug, makapuas sila, dahin habay si mga sila magmamasyat. Uning pagyanon doon haon, bay sin magmamasyat, amo na indun niya ini. Bay sin wayroon bay niya, amo na im mga sila, maasyat patuhan Rabbul Alamin. Ampa sila maglain madto, pa Tuhan Rabbul Alamin. Amo na im mga sila pagyanon, al-arifu billah. Amoy nakaingat sin pagtuhan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakasabab yan, in mga sila amin magtatawbat, bisa kanila udur, in amoy in liso nila sing kamatay, na in ini katantan, in iangot nila, laong niya, doon hayan, amuyin, umug sila sin kamatay, iwan nagaangan-angan sila sin kamatay, amo na ing kamatay sa rayaw-rayaw, sabab titilusan nila, ingin hawabaran nila, uno-uno pakaradyaan, hikatunay nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, mapuas daing hapagtunay niya, imakauna kabtangan, puas daing hapagtunay niya, amo na yung pangayo kaampunan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na inyan mga katautay manghuran, amuin lang niya, pipi niya, lang niya, in amuin, ginhawabaran niya, mapatay roon ha amin way roon na, ini, lang ta, piun dukain adlaw buat malain ka namin adlaw Allahu ta'ala in nagpi kanila sing kamatay nila. Atin niya, yutukbal nila katan pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagbaya dahing hawakto pawakto. Bukon amin sumukat bihay ni bihayad to. Sa sumakawa yaon halaon sin, bihi jantong nila in nagbabaya sing katantan Tuhan Rabbul Alamin. Way makapagbaya dugaing hati niya in sila nagsasakap hakatan sin waktu pang ibadat tiyo tunay nila marayaw. Hawakto bukon pang ibadat yaon daramikyan tutug in pangannal nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mabuga sila tang suon im manahot dahing hakinawabaran nila in sila naliligap patuhan Rabbul Alamin. Amo adto mga katautay manghuran ha agama Islam. Nahasabab yan, in sila nagaayad sin ini ginhawabaran nila. Hasabab yan yung mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kihatihan nila na in pakaradyaan sin pag-ianon pagpataod sin pagsabot sing kamatay na ima kasahabatan inda dinis na inhi pangasubo nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon hayahon laong sin Ibn Umar radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'il biyayta sin Ibn Umar bunalto din Nabi sallallahu alaihi wa sallam kaya pangasubuhan ayyul mu'minina akyas. Isiyo lang niya dahil nga mga bariman amuin bariman takakal.
Qal aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan lahu ulaika humul aqyas. Bita dun haon in pagyanon laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'min tagaakal amunain sa taod-taod daing kanila magsasabot sing kamatay. Iwan sa rayaw-rayaw daing kanila in pagtagama sinsiya tungod pa pakaradyaan amuin susungod nila. Bihan in pagyanon amuin tagaakal bariman tagaakal. Nasabab yan, laong sinambuk alim Hamid al-Qusayri inakin niya, kulluna qad aykana al-maut. Ing kita niyo kataan laong niya, yari na mahugot, alawm simbigi jantong na to in kasabunalan sin panghati, bat in kamatay jumatuhakatan na siguro na to na in kamatay. Sumagawa lang niya, wa ma nara lahu musta'iddan. Na agad lang niya wayron kakitaan manusia amin nagtatagama kaniya. Kulluna qad aykana bil jannah. In kita niyo lang niya natanto na to na sinaon insulga. Wa ma nara laha amilan. Biamahang pagkakitaan na tulong niya nagaamal sin hikasud niya palawm sin sulga. Wa kulluna qad aykana an-nar wa ma nara laha khaifa. Natanto na to natuod sin awon in narka sa sumawa kulang pa yung pagkakitaan na to nagmamabuwa kaniya. Paalaman tafrahun. Na may talong niya mataod pa yung kakitaan tayo ni nagkukugkuyag halawm sing gumiini. Uno yung piyagkugkuyagan. Uno yung piyagkugkuyagan si manusia. Falyadhaku qalilan walyabku katira. Na yung pagkugkuyag niyo rihadon niya, yung paguyom katawan niyo rihadon niya, yung paghakak niyo rihadon niya, tiyo-tiyo na yan waktu. Dito hadlaw akhirat magtangis na sadya kamo. Doon na yan. Mahita bang in kamatay sumampay na. Karna amuan in panagnaan mamugtui haantara niyo iwan sindunya. Bangyan nabugto na, wayroon na makabalik maripadunya, bat misan indunya, wayroon na dunya balikan. Mabugto na yung kataan, mga katawtay manghuran, haakama Islam. Nabang mabugto na, karna sing kamatay, wayroon na babatukon si manusia, bang bukon dahi karayaw, atawahi kakangi duara insungun. Pada ikhwata, ya kamu mga katawtay manghuran, siru ila rabbikum sayran jamila. Panaw na kamu patuhan niyo Rabbul Alamin, sin panaw sa rayaw-rayaw panaw. Amunain miya manaw hatiranan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtutuyo, naghihinang sindakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Nakaamo na hinang limalawag pasindan bang biyadin labi sin hikapaamo niya. In mga hinang kimukugdan, masi-masipa tiutuyuan diyadjakahan. Amin biyadinin kagi, magpalabi sin dayaw sin hinang kimukugdan, maun palabi ing kimugdan kaniya hinang. Bihaning subay, hiyahatay sinambuk, pambuk, ding mga manusia.
hasupaya ando kaylo wayron pagsusunan sin manusia paginhawabaran niya kana inlando mabugat amin wayron tudloon mo roon haadlaw akhirat pagsusunan wayron do kaing deng sing ginawabaran itudlo mo intudlo mo paginhawabaran mo ya kau ginhawa may ta mo hinang inyaon ya kau ginhawa may ta kau nang hindo sinyaon bihanyan in kataan pagsusunan sin manusia ing ginhawabaran niya. Magtuklog magtumari inudyot pamaranan in kataan doon hayaon. Hati niya maghukom in manusia iban sing ginhawabaran niya hadlaw kana-kana. Nasa babiyan mga katautay manghuran agaron nato impamiat himpamo nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapanawag tawag niya kato taniyo akthiru dhikra hadimil ladzat patauran niyo in pagsabot sin mamumugtui kasi mamumugtui sin lanab sin gumiini iban sin kataan kakaya-kayaan kauukan sin manusia halauman niya bugtuon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kataan bang mabugto na imanahot daing hagin hawabaran sin manusia mga katautay manghuran haagama Islam naman jari inyad to hambok pagpatumtum kato taniw kataan labi luwa na tuhod ing ginhawabaran sing kami. Haamin murah-murahan ando kaylo misan masalayin jasad iban sing nyawa habang man in kita niyo wala nakabutas hatiranan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin bukon kita launta amin patayon sin patayaw patay kugnat amin wayroon pagtagama sin hambuk pahambuk bukon kita lang ta amuin kawaon doon hawakto amuin dumagpak na hadjakato bukon kita halawm tanam inpiya nga ngayo tapa Allah subhanahu wa ta'ala amin bang maabot yadto yaon kita halawm pangannal di makaigim pagsabot tapa Tuhan na to Rabbul Alamin amin bukon kita subay parunguhon yaunin pangannal kato makaiyan kita la ilaha illallah la ilaha illallah biyasin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin wala naig daing ha ini simud niya in suara sing kalimatut tauhid sampai biyayta niya isiyo-siyo in makapamung kahinapusan himumungan niya mugtuin manahot daing kaniya sin kalima la ilaha illallah dakhalal jannah pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala palam sin sulka na murah-murahan inyad tukatan ikarihil kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala bang man murah-murahan mahinang nato ing kataan sarat hikaamo sin hinang nato patuhan nato Rabbul Alamin ikakugdan sing kataan ang malibadat nato hasupaya inyad tukatan madawhat nato in sarayaw-rayaw pagbutas sin nyawa iban sin jasad sin kitaniw. Amin. Allahumma amin. Murah-murahan habihating kahalan na mamaida ko kanyo katan na waktu ini. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.